walaupun ari beembun kada tapi kadinginan. Jadi gesel bangatin istilah bang kata sudah dihelalakan. Bila malam ini jangan lagi aasaan, istilah wayah ini jangan lagi supan-supan. Karena buhentian ngapa nang aja hendak nang bini pemahaman. Jadi dilihat-lihat nang bini saling mongkalan, lalu nang tidak lupa ulun memadahkan. Bila malam ini pian harus nih pahaman. Bila nang lagi hendak ijah nang tidak lupa mengerti nang bebujuran. Bila malam ini pian sudah berduaan, kikira pukul 10 nang parak tengah malam. Bila minto hamang ngaro sadangai dimulayakan, istilah bang kata kacang pian bebar.
tapi belai. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan Bapak Ibu pian sabarataan nang ada di sini nang masih tak kumpulan. Lalu nang tak lupa hendak nang membuliki ulun nang pamulaan. Tadi nang pamula ulun mau ucap salam, jadi menjawab kita sabarataan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban, jadi sekali lagi ulun mau ucapakan assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Terima kasih nang sudah menjawab akan kada tahu nih pangantin adakah menyautakan binanya pangantin sakadar mendengarkan atau nang buhan bedon atau aini bakumpulan. Tadi tuh bang kawan salam mau ucapakan di mana aja berdiam jawab sabarataan. Lalu sekali lagi nah paampihan lawan nang jiwa kakak di bawah nih nang pohon dilihat tina kadinginan nang bebaju biru moha keputihan sakilas pintas pupurnya kebebenyakan sekalinya dasar putih orangnya saikungan. Allah saikungan. Lalu madihin satu mati main akan tampolo ni pangantin ada nang dihiga nang laki binian. Tadi nang pemula kami mau ucap salam lawan ibu di muka nang bebaju habang nang manga mira buai to nang lampu blit bilang kada si matian. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan lampu blit pian itu buai nang dimatiakan. Lalu nang tak lupa ulun membulikiakan. Tadi kalau pemula ada mau ucap salam supaya sabarataan menjawab beimbayan. Bila pian menjawab insya Allah kita berataan salamatan. Lalu sekali lagi kami membulikiakan assalamualaikum, kami mau ucap salam. Waalaikumsalam, kami beri Lalu jawaban. terima kasih lawan pian sabarataan nang mana tadi salam sudah menjawab akan. Mudahan berataan panjang umur sehat badan, kemana hajat tulak berataan dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan. Allah salamatan. Lalu tak lupa kami menarusakan tadi menjawab salam sudah sabarataan. Lalu nang madihin kami mau ucapakan kepada bapak ibu pian nang tak kumpulan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ni pangantin nang laki binian. Kain abang kita sebelum nang bulikan kita kesan pangantin berataan mendoakan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan nang ini bang hapijah pangantin bebinian lawas bener bang untak cuman lih bang nijalih jodoh di etotohan istilah tuh bang kata tada holo bebinian. Lalu nang tak lupa kepada ni hapijah dan Muhammad Rafiqi nang laki di bangaran. Jadi gesan pangantin kita mendoakan mudahan ni nang laki selalu dikuatakan. Nang ini cupu lantuhot kada sampai bakaringan supaya nang hapijah bulan molot betianan. Wah marah aja lagi Allah betiana. supaya langsung jadi. Lalu tak lupa kami menarusakan pacangan bulan molot pengantinnya betianan. BRT parak lagi sedangkan malam ini sudah nang pamulaan. Jadi malam ini pacang membunuh Yahudi dilihat di pengantin pinasan do hari ini. Padahal di Kalambo malam ini tanya mana bang pengantin kada tapi dingin lagi. Walaupun hari BM sudah ada maman nasi lain tuh di Suberang nang
mulut terjadi. Jadi nang lawan pian pacang nang sanang hati, cuman gesan nih happy jah pangantin nang bebini. Pian malam ini sadia akan jemo wabil khusus besan laki. Jadi kaina jemo siapakan kamariane, istilah tumpang kata apabila ada sahang buat talok tak lebih. Bila pucuk sapat ujung gesan marapati, kalau parlo pucuk jingah mengenali ampun nang laki. Macam mariga nang lagi. Jadi pangantin pinasupan tatawaan, jadi lawan pangantin nang laki binian. Pian malam ini pacangan kenyamanan, walaupun hari beembun kada tapi kadinginan. Jadi geser pangantin istilah pangkata sudah dihelelakan. Bila malam ini jangan lagi aasaan, istilah wayah ini jangan lagi supan-supan. Karena buhan pian ngapa nang haja hendak nang bini pemahaman. Jadi dilihat-lihat nang bini saling mongkalan, lalu nang tidak lupa ulun memadahakan. Bila malam ini pian harus nih pahaman, bila nang lagi hendak ijah nang tidak lupa mengerti nang bebujuran. Bila malam ini pian sudah berduaan, kikira pukul 10 nang parak tengah malam. Bila minto hamang ngago sadangai dimulayakan, istilah pangkata pacang pian berbarang. Jadi lawan pangantin kami memadahakan, rumah pian sudah nang beton, istilah pangmahantak jangan lagi aasaan. Karena kata harapan dalam rumah baguyangan. Nah, rumah orang Allah bergoyangan. lalu tak lupa kita menerusakan. Tadi nang geser pangantin sudah nang dipadahi, pajangan malam ini pangantin membunuh Yahudi. Lalu nang tak lupa ulun nang mau capi, sidin salah sasaran pangantinnya diberi. Ada yang hanya diberi nak. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan pangantin hari ini dasar baik bebujuran. Duit nang diberi kada hendak sidin membuat ka dalam kandungan. Ulun jin bang tahu wai nang ini duit pecahan, jaka harga 100 sakwai juga dalam kantungan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan abang nang betupi nang awak sing genalan. Kita nang tak lupa lawan sidin mendoakan, mudahan pian berenak kaina salamatan. Aduh betianan kadang itu Allah salamatan. Lalu terima kasih lawan pian nang tadi, masalah hendak berenak menggaya aja di sini. Jadi nang lawan pian nang duit memberi, mudahan panjang umur sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki, pian nang makin hari awak tambah tak kenali. Mudahan bang pian selalu dilindungi, mudahan sabarataan kita kawan naik haji. Allah naik haji. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada wabil khususnya nang buhan lalakian. Nang tadi pian datang imbah tengah hari nang imbah sembahyangan. Jadi bang orangnya berataan baju abang 20.000 si idin nang memberi menambahi sawiran. Mudahan bang pian selalu disehatkan, mudahan bang pian pamanai parejekian, mudahan bang pian selalu dikuatakan. Kalau mau bini pian pulang nang bedianan. Allah berjiana. Lalu tak lupa kami mau ucapkan, jadi nang lawan bang dul ayo bang nang disurut amang betupi habang nang dibuka pian nang kimak bebuka
lihat bematihin bilang ada sing sandelan wajar betisidin karas kaya paasahan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada abang Anton ulun menyapa pian bangai rancak benang sidin lawan ulun mau roti cuman tangan sidin sudah karas dipadai istilah tubang kata mau tak gencangi jadi nang lawan Anton apabila bang kahilir kaina malam ini bila hakun mau roti 20.000 diberi duit bang sawiran amang nang tuhin tadi jadi nang lawan Anton sabuting ulun doakan jadi nang dohan bian amin nakat beretaan mudahan bang Anton selalu disihatakan kalau mau bulan molot gigi bian tumbuhan lawan bapak ibu nang ada di Seberang baik nang bapak Juhabang pian saberetaan pinanya di Seberang lih buhan lalakian mudahan buhan pian nang bulik ka kandangan mudahan beretaan pian nang salamatan ngadilain waktu kawa pulang betemuan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu nang ada di hadapan adakah buhan kandangan kasini nang tolakan nang masih bujang nang hendak belegian karena rombongan kami banyak benar nang bujangan ada ngaratnya udoy sesingut kalalabetan nang di belakang nang ini udoy bangaran inya nang begawe cilai tahan seharian jadi gini udoy besar bungas bebujuran cuman pabila pian ma ambil lagi udoy besar labah bebujuran karena 10 kali inya nang rancak makan coba makan jaga wirnya ini rancak lawan bapak ibu pulang saberetaan nang ada di sini kita nang kabunggolan tampolo bangantin masih ada di sini alangkah nang baiknya kita mendoakan gasan nang pangantin nang laki binian lamun nang biniannya Hafijah bangaran Muhammad Rafiqi ngaran nang lalakian jadi dilihat-lihat halus saja bagenalang jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan tunai dilihat-lihat halus saja pagelangan cuman dikira-kira di dalam saling kenalan lalu nang tak lupa kami mendoakan agasan pangantin nang laki binian bila kawan berdoa amin akan beretaan jadi gasan pangantin kami mendoakan mudahan nih pangantin pian nang laki binian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan nih pangantin panjang umur sehat badan mudahan pangantin rezeki dilancarkan mudahan pangantin nang apa ada hajat pian nang tunang pastinya mudahan dikabulkan mudahan pangantin pian rohi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan telah terpisahkan lalu tak lupa kami menarusakan kikira bemadihin satu mat lagi empihan kasihan jua pangantin di sini kalalawasan padahal bang kami merasa ai kehausan karena tuan rumah kada jatuh bang iswah ini maatarakan ada ai bisukan tadi sudah dingin sais kanan lalu nang terarah lawan kakak di hadapan nang bebeju biru nang tuyat besandaran inya mamakan is liwang kanya nyamanan apalagi di umat-umat cilai butuh lakongan jadi nang lawan kakak nang ada di hadapan pada hituan rumah
nangis diulahkan. Lalu nang tak lupa ulun nang begayaan, cuman nang begaya kami behen obe bojo. Lebih bujure Lalu tak lupa ulun mata rusakan kepada bapak ibu ini sampai retaan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada tu sempian nang di sini beretaan. Kami nang tak lupa hari ini mau ucapkan selamat nih bertemu berlian buhan kandangan. Kikira madihin satu mat lagi ampihan, karena nih madihin sudah nang dua kali bye buai dimainakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan liwar nang benar-benar kada muat kandengan. Lalu nang tak lupa ulun mana rusakan. Jadi nang tak lupa langsung aja menyapa lawan adik nang sawangan, nang awak sing kenalan nang duduk tuh di puswan. Jadi nang lawan adik tak lupa hari ini inya nang disambet silai sopan tumbang pasti, mudahan ding lapian sehat setiap hari. Jadi nang lawan kakak nang di bawah pohon, nang mairit pengantin nang ada di hadapan. Jadi nang lawan kian bila hendak tertawa kada usah ditahan-tahan. Tahuai juga ulun kai sudah belakian, kita nisa kadar hari ini bakal kenalan. Jadi dilihat-lihat orangnya nang bujur cantik, dilihat dari kiri nang kaya Saskia Gutik, lamun nang dari kanan kaya Siti Badriah penyanyi lagu santik, ditambah bulu mata cilai nang pinalantik. Kami kasih nih berjalan begidik nang kaya itik. Anang kaya ini Jadi nang lawan kakak nang ada di hadapan, kita nih berjumpa kalah nang begayaan. Lalu nang tak lupa terfokus di hadapan kakak nang bebejo habang pahot nang pina kenal pinanya betianan. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan sekalinya ada betianan, cuman berdiri pian pina dilentikakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan mungkin nang sudah belaki mudahan lakas betianan. Apabila betianan mudahan pangkaina berenak nang salamatan. Salamatan Lawan bapak ibu ini seberataan, kikira bemadihin satu mat lagi bertahan. Lawan nih pengantin nang sudah kapanasan, kikira imbah ini ayo habu hentian bebulik kapal laminan, karena jua kami sedang hendak bertahan. Jadi lawan Habijah pengantin nang bebinian, nang dikira-kira lawan kami sudah maundang. Jadi lawan Habijah ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan, terima kasih banyak kami sudah diundang. Lalu nang tak lupa berdoa beretaan, mudahan nih acara diberi keberkahan, nang mana boleh jauh salamatan beretaan. Lawan bapak ibu ini seberataan, lawan abang kameramen satu mat lagi banglah pengantin kapal laminan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan mungkin nang bemadihin sedang kami bertahan. Ulun terima kasih kepada amang tadi nang memberi sawiran, mudahan saberataan kita nih rejeki ini dilancarkan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan kepada paman-paman nang wapil khususnya paman Idil Kapatnasan. Lalu nang tak lupa Idil didoakan mudahan dilai ikam panjang umur sehat badan, nah mudahan Idil selalu parajekian. Jadi nang lawan Idil kami memadahakan, bila pintul hendak habis kasih beriakan. Lalu tak lupa
lebih atau kurang nang kami tampilkan. Jadi nang wan pangantin sudah nang diambili, padahal bemandihin satu mat lagi terjadi. Jadi lawan pangantin kami nang mau ucapi, mudahan bang pangantin sehat setiap hari. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan, lawan nih pangantin mudahan buhan kian selalu nang selamatan. Jadi nang tak lupa minta rela lawan kian, lalu nih matihin kami andang betah. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, mudahan buhan kian mulik nang selamatan, mudahan beretaan selalu dalam lindungan. Kita dilain waktu awal pulang bertemuan, lalu membawa pantun terbang di jabatakan. Apabila jerujung ini daun dimampai, ada baikat lagi ini dadayan kain. Apabila jodoh ini tumpang sampai menjelang ini hari pengantin. Lalu terakhir kami mau ucapkan, salah lawan bilang mohon dimaafkan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian nang ada di Sumberang atau nang di sana nang sudah hendak dudukan. Ulun nang permisi hendak nang berpamitan, salah lawan bilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi. Kami bersatu langsung bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi